hakomeje gucicikana amashusho ateye agahinda ateye ubwoba ariko nanone asigira isura ikomeye M23 nyuma y'ibitero bikomeye cyane M23 yagabye ku kibuga cy'indege cya Bangoka muri Kisangani. Amashusho yakomeje kugaragaza ibyuma by'ikoranabuhanga cyane cyane anti aircraft missile zirinda ikirere ndetse n'ubwirinzi bwa za drone. Ubwo ni ibitero bya za drone bwangijwe ku buryo bukomeye cyane. Drone zigera kuri 3 zose zashwanyagujwe ku buryo bukomeye cyane zitakongera guteranwa cyangwa se kuba zakoreshwa. Ariko nanone hari imirwano yabaye mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Masisi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose nibyo tugiye kuza kwibandaho muri aya makuru yacu. Niba ari ubwa mbere saze kuri uyu mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like, n'igitekerezo cyawe ugishyire muri comment. Reka nkubwire ngo nyemerera ikaze twinjire mu makuru yacu. Aya makuru yacu nyemerera tuyinjire kuri aya ngaya. Amashusho yakomeje kugenda acikana ku mbuga nkoranyambaga. Drone zo mu bwoko bwa CH4 za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zangirikiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka Kisangani. Ariko si byonyine ko icyakomeje kugenda gitera ubutegetsi bwa Kinshasa gahinda ndetse gikanganya benshi mu bayobozi bakuru b'ingabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse mu gisirikare FARDC ni ushwanyuzwa bikomeye cyane kwa drone ndetse n'ubwirinzi bwa za drone anti aircraft missile system zihambaye zo bwoko bwa D4 zashwanyagujwe ku cyumweru n'igitero gikomeye cyane cya AFC M23. Ubwo ndakubwira igitero cyabaye ku munsi w'ejo nubwo amashusho yatari yagaragaye, yatangiye kugenda agaragara kuri uyu munsi ndetse muri aya masaha. Drone ndetse n'ububwirinzi buhenze ku buryo ubuhambaye bwari kugurwa n'umutegetsi bwa Kinshasa abwangitse ku buryo bukomeye cyane. N'amashusho yakomeje kugenda atera abantu agahinda cyane cyane abakomeza ndetse n'abaterankunga ba FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje kugenda bakomeza bavuga ko ibingibi M23 itaba yabyishoboje kubera ko ni drone zagabye igitero ntizavumburwa cyangwa se ntizamenyekana habe na gatoya, biza kurangira zishwanyaguje kino kipimo cyangwa se icyo twavuga ngo ni nka target ku buryo bwihuse kandi buhambaye. Ni igitero cyabaye mu gihe gitoya kandi cyihuse. Ni ubwirinzi bwa drone ndetse n'ibisasu buhenze ku buryo bukomeye cyane kubera ko ni ubwirinzi bwaruka kugurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa buri mu buhenze. Ubu bwirinzi buri ahantu habiri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Buri ku kibuga cy'indege cya Bangoka ariko nanone bwashyizwe no ku kibuga cy'indege Bujumbura buguzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kwirinda ibitero bya M23 byagabwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse no muri Kisangani. Iki kibuga cy'indege cya Bangoka cyifashishwaga mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se FARDC ndetse n'ibikoresho byari bihari bya drone za CH4 rigera kuri 3 zatwitse ku buryo bukomeye cyane. Ku ikubitiro ku munsi w'ejo ahari hangiritse drone imwe niyo yagaragaraga, ariko amashusho yatangiye kuza agaragaza ko drone zigera kuri 2 zari ziri mu gikorwa cyo gutegurwa kuba zajya kugaba ibitero zangiritse ku buryo bukomeye cyane. Bivuze ko zashwanyagujwe n'ibisasu bya drone za M23 zagabye ku cyumweru. Bigaragaza ko M23 yari iri gutanga ikintu twakwita nk'isomo ku butegetsi bwa Kinshasa bwari bumaze iminsi buhatira M23 kujya mu ntambara ngaho muri Masisi ndetse no mu Minembwe mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yizewe neza aravuga yuko Kisangani drone imwe y'ubwoko bwa CH4 y'ingabo za Kongo yarashwe mu bitero byabaye ejo. Izindi drone 2 za CH4 nazo zari ku kibuga cy'indege cya Kisangani zarangiritse nyuma y'uko uburyo bwo kuzigenzura bwari bwangijwe. Nk'uko amakuru aturuka mu masoko abivuga, indi drone ya CH4 yakoreshwaga mu bikorwa bya gisirikare muri Masisi nayo yatakaje itumanaho n'ikigo kigenzura, bakaba batazi aho yaba yagiye cyangwa se irengero ryayo. Bivuze ko ahubwo drone zigera kuri 4 za FARDC ndetse cyangwa se za Kinshasa zamaze kuba ziburirwa irengero. 3 zangiritse ku buryo bukomeye cyane, indi yaburiwe irengero. Andi makuru yizewe neza
nuko buno bwirinzi bwangijwe cyangwa se buno bwirinzi bwashwanyaguje bwitwa Destroyer 4 cyangwa se D4 buri mu bumwe mu bwirinzi buhenze bwahenze igisirikare cya FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yizewe neza nuko iyi systeme ari systeme ihambaye irinda ikirere yako bwa Destroyer 4 cyangwa se D4 imaze ikoreshwa na FARDC, iri mu bikoresho rero biri mu bya vuba Kinshasa iheruka kugura, kandi byari bimaze iminsi bikoreshwa mu kugenzura no kugaba ibitero bya drone mu duce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Masisi, Minembwe, Rucuru ndetse no muri Goma. Iyi systeme yari yashyizweho na Kisangani, yari yashyizwe Kisangani, yasenywe n'inkongi y'umuriro yo ku cyumweru gishize mu gitero kigeze kuba icy'amateka nibura, kubera ko ni igitero cyari gikomeye kandi cyari gihambaye, cyateguwe ku buryo bwihuse kandi butigeze bwatahurwa ku buryo bworoshye. Rero kikaba ari igitero cyagabwe kuri izi systeme, ndetse kandi si yo yangijwe yonyine iyi D4, kubera ko indi systeme irinda ibitero byo mu kirere nayo yashyizweho na leta ya Kinshasa i Burundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu bakaba bavuga ko iyo iri gukora, ariko iyi ngiyi yo kuri Bangkok Airport cyangwa se y'Igisangani yo ikaba yarangiritswe ku buryo yarangirikijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero byabaye ku cyumweru. Mu mashusho muraza gukomeza kugenda muyibona, ndetse n'aya ngaya mwabonye yangiritse. Amakuru ahari ndetse n'abahanga bavuga ko ku buryo byangiritse bidashobora kuba byareparwa cyangwa se byakorwa. Amakuru ahari nuko izi drone cyangwa se ubwirinzi bwicanywe n'abanyamahanga benshi cyane babukoreshaga cyangwa se bakoreshaga zino drone, ndetse harimo n'abacanshuro biciye kuri kimwe kibuga cy'indege nyuma y'ibi bitero by'ubutege bya AFC M23 kuri kino kibuga cy'indege, mu rwego rwo guca intege ndetse no gutanga isomo kuri FARDC yari imaze iminsi yarikoresha mu kugaba ibitero bya za drone mu Minembwe ndetse n'ahandi. Andi makuru turayasanga n'undi ku kibuga cy'imirwano. Uyu munsi byagenze gute ku kibuga cy'imirwano muri Masisi? Birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo hagomba kuba hari imirwano n'ubundi. Mamawo habaye ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo, habaye imirwano naho ntago byari byoroshye. Andi makuru aravuga yuko habaye kurasana gukomeye cyane hagati ya FARDC na Wazalendo muri Runingi mu kibaya cya Ruzizi, hagati ya FARDC n'umutwe wa Wazalendo. Ni imirwano yabaye ku buryo bukomeye cyane yatumye bongera gusubiranamo FARDC ndetse na Wazalendo. Igisirikare kitari kuri discipline, ariko nanone n'ibisambo biteje n'ingegera biteje zikomeje guteza ibibazo abaturage ndetse n'abandi n'igisirikare cya leta muri rusange. Bivugwa yuko muri iyi mirwano yabahanganishije abarwanyi bagera kuri 2 ba Wazalendo bahaguye, ariko amakuru yizewe neza ntago avuga neza ababa baguye ahangaha. Mu bindi bice bigaragaza ko Runingu iri mu maboko ya M23, amakuru yavugaga yuko yaba yarafashwe ntayahari, ahubwo ibi bice biri mu maboko ya M23. Reka mubwire ngo niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu murimo mushya mu Rwanda, niba ari utarakanda kuri iyo nzogera, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe.